Kokti shala YIPFT Khowai West Division ni Luwajimung bai saljani bagai conference panda Khajakha Khajakha YIPFT President Bikash Deborma Office Secretary Robi Deborma IPFT Khowai West Division ni President Samuel Deborma IWFT Khowai West Division ni Asuk Phang Shoromika Deborma Akosong Oshalo Khorang siba borok no tiye YIPFT ni Kwtal Committee Khajakha Oshalo Kwtal Committee Khajakmani President Engka Sanjay Deborma Vice President Engka Fronoi Deborma Office Secretary Engka Chitto Deborma Abno Karibo Ashalo Manjakha Bodolite Kubun Adong Rock 22 তারিখ জুন 2025 Chini Khowai West Division YIPFT kesamno sebagai Kwtal Committee Khajakha teo Kwtal Committee wo tini barjangai President barjangai nahaka ang nijino Sanjay Deborma te Vice President tongo chini Takok Arbindo Deborma te Secretary tongo chini Pranay Deborma Organizing Secretary tongo Chiranjit Deborma Office Secretary tongo Chitra Gupta te Cashier tongo Jinku te Executive pray total 35 members uti jeng kaisa committee khaka jeng chino committee ni khamani main mutu ho abono chini lai thangjak 2020 kaisa committee khamani o committee jeng bebak tongmani no kintu ba buskango 21 বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বা আদার্স পলিটিক্যাল নি চাবক পাশে আসুকখা এই যে আসুকিয়া টংনাই রক তাবক বুসকাং আউবই সামু খাইন বগে চাইতখা তাই যারা আসুগই তঙ্গই কোনো পার্টিও থাঙ্গিয়াকো বড় হাইনা হাই ফাইকিনে বেসময় কও আপসুনো তাই তো কোনো কক Kwtal করে চিনি কমিটি जों दाउ बुसकां ताम खाइमान चिनि पार्टी IPFT तो ताम खाइ जों सुबाइमान चिनि दफा ताम खाइ सुबाइमान अब जों स्टेप ना हारि बुसकां सामु खालिनाय congratulations Khowai ni simi biplop ni kokthum chini Khorang Chini party IPFT ni beda YIPFT samung khaitani